वो आगे जाएंगे और वो पूरी तरीके से पुश करने की कोशिश करेंगे, बट मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। इस पावर वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकालेंगे। अगर चेजर की बात करें, उन्होंने इस पावर को डाउन किया, जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुके हैं। वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। एक 1v1 की ये बैटल अब यहाँ से बचती है, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आरआईपी मीजो, वो इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएंगे। nang mai na ingi dan le han soi da le atopa soul an 3v4 theine soul tu na soul phei chu an skills tu na nga phei jon chalu tu kan ne an RIP game RP game an ning se to ko zon a chu ti wa ngai na wing ta se du pha tu han third zone fourth zone rotation na changin zone chang cha chara bulloka tawara an gum thlang ani chu ta zone to pa so rotation na fu thloting ka shege ma chonin tin rotation na fu ang an position hold thea position hold thei na chan kha teamwork leu awang ni kha ati lo thei lo wa chu teamwork ani se chu tu na han kan mu tor chu kan mu chu se sin tu na aron scale ma to ro se nuai pa an wipe nu ati mengzang ya tu UP 15 wipe le UP 50 so wa BH ka mol mang do ron kan wipe le ni player dang laman ni na notice a player dang laman ni na ron langin ka antra an special mizo player an special kan elberan niya mizo player apo a Ṭhaber ten ni an game soi chin chu mi hian an soi china mi hian mi non china bi je ta ngei Hmuhdan ti china a game at last ka so enge mo karin bifa enge mo in bowlok ne om china kha chu lo thei da he thu san lo da thatai la a game a big ro chonin mizo a chonin experience lo ne to na nen an danglam na chu lang thinin ka sia